Good morning. Ngasi card message yang ngase aduga timing of hausa pe yang ngase ko ngasi gyoina. Do ahan bada ko numajing gi oina keno se akogi colors ana har sino pink color gumba kai gumba do minus shina bi bai ko aduga man number dana 156 gumba e bai ko ai khudang da kai the angel number se 156 gumba kai gumba do minus e bai pink color gumba kai gumba dress tana do mai shir bai ko numajing oi bane num haije na ko numajing ni da to ba ya ba ni mit ising gumba kai gumba offer to ba se ko sisima so yam phai ko yo chuti numit gumba ni na nena ta na hai tar ko do mai na gumba so to biyo ko si pot sima so ado ha ba hoi card message yenga se do timing sai pe yenga se ko nomajing gi oina har ga chu matam afaba gumba kai gumba exam ga leiba anga ngai gumba kai gumba leiba chan ko do mi khara ne ko sunday do kadai di exam na competitive exam ni sunday da loina ma na ta gan bani ko do ge na sunday exam en sum palli je ado ai wanda sum hair ko ya ba hari sunday da bu kari exam lei da na na comment ga hair ko ya ko ado sunday se exam adum leigan bani ko hari shuti ni gumba kai gumba se ko ado main of exam de sunday se tham gan bane ma'am ndo se lere ko ahan ba card se da lere ani shuba card se da lere aduka ahum suba card se da lere ko first card consider second card consider na traga third card consider ko makhala se ko first khan bangai yenga se ko first khan bangai gi oina se lai ko sila day of fortune and like a day of fortune means I want the yamna positive oiba lucky oiba numit ha ba duni ko traveling gumba kai gumba do minus pe ko luck ai gi favor da loina mag lai gani ko ado sila na ko machu aya kara gumba kai gumba sa no mai jing hadi sida sunflower thole je ko hadi hangapan gumba kai gumba do minus happy be ai ko number 2 khan mai confusion yamna lai re ko ngasi je clear oi da bodo mag confusion clarity ma ye lai ta bai type ta decision making gumba ngam da bodo decide to bangam da bodo mai to la undecided gumba kai gumba mai to la ecosystem na koi gi number 2 ko number 3 kan ba yenga se ko number 3 gi na savings paisa nung sa kai ka phasana tungjan khosan bangam gani ko ngasi je paisa lakh ani tung bo khot ngam gani ado selere koi gi card ki message na ko timings na ki pung 3 ka minute 13 da gi na pung 13 ga minute 53 phang lere adagi 12 ga minute 59 da na pung 2 ga minute 13 phang lere ko aduga nungdawarong gi na manga ga minute 53 da gi na pung 8 ga minute 59 phang lere ko aduga atheng bagi na 12 ga minute 53 da na pung 2 ga minute 3 phang lere aduga kaino se nongalam dai gi na 3 ga minute 15 dai na 3 ga minute 48 phang lere ko sisina ko gi ngasi gi oina afaba timing ko ado se lere ko gi nomajing numit ki daily card message ma'am thank you